Allin hamusqa kay munasqa kuyamasi. Kunandia devoción matutinanchikta ñawirinanchikpaq tinkunakullanchikta. Maymanta qawamuasayku, maymanta uyarimuasayku, qillqarimuayku kay comentarios urapi riqsimunayku mayqinchus kasan mañakuyniyku. Hinapaq kunandia devoción matutina nin. Basta kaytataq gustaykuchikuwaqtaq misk'ita hina nispa. Apóstol Pablo qillqarqa kayta, chaypaqtaq invitayki kicharinata kay libro de Gálatas maychus kinsayuq uchqillasqan nina hinata. Ay mana yuyayniyuq Galaciamanta kaq hermanos, pita humaykichikta muyuchisasuykichikqa? Chayqa kayta mana kasuy munaykichiktaqchuri? Qankuna rikusaykichikqa sut'ita willarqaykichik Jesucristo chakatasqa kasqanta. Imaraykutaq nisarqa Apóstol Pablo qankuna hermanos, pitapis uyarispa umaykichiktaqa usqayta muyuchisakusuykichik. Chaypitaq qankuna creespa kasaykichik. Mana acaso noqa sut'ita willarqaykichik Diospaq evangeliunta? Chayta nispa Apóstol Pabloqa llakikusarqa kay Galaciamanta hermanosqa mana sinchitachu sayanku Diospaq llanninpi nispa. Tal vez kunan tiempopi noqanchispis kay kikinta kawsasanchik, mana allintachu noqanchik sayaspa kanchik Diospaq qillqasqanpi. Chayrayku uyarispa noqanchik waq willaykunasta, waq falso evangeliusta umanchikta muyuchikunchik, misk'ita hina hap'inchik, nitaq chayqan kawsayta munanchikchu. Piniwanchik mana chay allinchu ruwasqayki nispa mana uyarik munanchikñachu. Pero Dios kunandia munasqa kuyamasi, qanwan noqawan qusqa uq sonqolla kawsapunapaq Señor Jesucristuman. Chayrayku payqa nirqa, Diospaq k'acha yanapayninllawan noqanchik salvos kasun. Creena tiyan, aceptana tiyan noqanchik salvos kanapaq Jesucristo wañuyninta. Mana nimamanta sirpiwasunchu chay tukuy leyesta, qarismanta runasmanta, ochunka mandamientosllata. Manchayri, chay gracia, chay k'acha yanapaynin rayku salvos kasun munasqa kuyamasi. Chayta qanqa ama qunqaychu kunandia, Diosmantaq kutiripuy, pay suyasasuyki tukuy sonqomanta. Chaya chaywan kunandia kawsakunachik, k'ayakama.